Mbere na mbere twari tubizi neza yuko Saliba yagiye mu gikombe cy'isi arwaye umugongo, bashakaga kumubaga ariko baravuga bati ntagende ajye gufasha Ubufaransa, ntawamenya hari igihe cyaba aricyo gikombe cy'isi cye cya nyuma, baravuga ati agombe agikine noneho bazamubage avuye mu gikombe cy'isi. Abantu benshi bari bazi ko Ubufaransa bushobora kuzagitwara mu gihe bwaba bufite nyine umudefanseri mwiza ku isi nka William Saliba. Rero ku mukino wa demi finale baraye batsinzwemo na Espagne ibitego 2-0. Saliba yasohotse mu kibuga kubera ikibazo cy'umugongo, akimara gusohoka cyangwa se akimara kwicara hasi ku minota 29 yahise abwira abagenzi barabwira ati umugongo wanjye noneho birarangiye. Rero uyu muhungu bahise bamusohora mu kibuga bamusimbuza umukinnyi w'ikipe ya Crystal Palace, birangira rero Saliba avuye mu kibuga. Amakuru ahari ni uko Saliba bagomba kuba bamukorera test medical cyangwa se bakamukorera nyine ibizamini by'ubuzima, bakareba ariko ko niba igihe cyo kubagwa kigeze bakaba bamubaga. Amakuru akavuga yuko icyumweru nikijya kurangira kizarangira hatangajwe amakuru ya nyayo kuri Saliba y'igihe bazamubagira. Ariko nanone si iyo byonyine, Arsenal atangiye gushaka umusimbura we kugira ngo Saliba mu gihe cyose yaba adahari cyangwa se mu gihe azaba ataragaruka bazajya bakinisha uwo ngo bazaba bazanye. Kugeza rero aka kanya Arsenal yamaze kwinjira muri dosiye ya Ezri Konsa mu ikipe ya Aston Villa, ariko nk'uko twakoze ikiganiro ku Muhuro Sports TV ngire ngo mwagikurikiye, twagiye tugaruka kuri Morgan Rogers tureba uburyo Aston Villa irimo kugenda ihenda abakinnyi. Arsenal yavuze iti n'ubundi dusanzwe tugura mu ikipe ya Chelsea, twebwe ntacyo byaba bidutwaye, turamutse tujye mu ikipe ya Chelsea twaba twagurayo Wesley Fofana akaba yazaza akinana n'uwitwa Gabriel Magalhaes. So Wesley Fofana buriya usibye Ezri Konsa, Wesley Fofana abo nibo bakinnyi ubona ko byibuze bafitinga muri defense ya Arsenal. Suko hatarimo abandi mu gihugu cy'Ubwongereza, ariko abo ngabo nibo bashoboka ko basohoka mu ikipe bakajoininga ikipe ya Arsenal. Andi makuru akavuga yuko ngo ikipe ya Arsenal ugiye kuba yareba uburyo yasinyisha uwitwa John Stones kugira ngo bazamuzane afatikanye na Gabriel. John Stones mu ikipe ya Manchester City ni umusore nawe ugomba kuba yayisohokamo, byamaze kuba byarangira, igisigaye no kumenya ngo ese azerekeza hehe. Ariko nanone andi makuru akavuga yuko ngo Arsenal uwitwa Ezri Konsa niwe top target wa mbere wa William Saliba kugira ngo nk'umusimbura wa Saliba kugira ngo ikipe ya Arsenal ibe yamuzana imukure mu ikipe ya Aston Villa. Ezri Konsa ni umudefanseri w'umwongereza ngire ngo mujya mumubona, ni umusore w'umuhanga cyane, azi umupira kandi afite experience mu gihugu cy'Ubwongereza Premier League. Bakavuga bati uyu muhungu Ezri Konsa yaza agasigara mu nkweto za William Saliba. Igihe cyose Saliba bazaba bamubaze umugongo n'ubundi azamara hagati y'amezi 4 n'amezi 5. Ushobora kuba bamubaga wenda muri uku kwezi kutararangira, Saliba akazagaruka mu kwezi kwa 11, birashoboka. Ariko none kugaruka mu kwa 11 se wakwizera ko azagaruka ari kuri level yari asanzwe ariho? N'ubundi byasaba kuzamanza nyine Arsenal igategereza kugira ngo abanze agaruke kuri forume. Arsenal ikavuga iti tugomba kuba twashaka umudefanseri wo gusimbura Saliba, kuko usibye kuri Stan Moskera waba hari, ariko ntabwo wamugumana wenyine, ugomba kuba wamuzaniraho n'undi kugira ngo byibuze uzaba ufite abadefanseri beza. So Arsenal witwa Saliba biteye ubwoba, biteye agahinda cyane cyane ku bafana b'ikipe ya Arsenal. Saliba tayari imvune y'umugongo murabyibuka 2022-2023, iyo mvune yigeze gutuma Arsenal twari igikombe muri ka Arsenal igiye niganya na za Southampton. Saliba yararwaye umugongo, ubu ngubu umugongo we wagarutse. Rero ubu ngubu sizing tuvuga na Saliba bagiye kuba bamushyira muri scan, bamusikaninge barebe igishoboka ko bamukorera, nibasanga igisubizo ari ukumubaga bamubage, noneho bazarebe igihe azamara hanze y'ikibuga. Ezri Konsa niwe musimbura ushobora kuza agasimbura uwitwa William Saliba. Christos Zoris yahakanye amakuru. Ntega amatwi. Christos Zoris yahamagaye
yahamagaye umu agent we aramubwira ati reka ndabiyamye ataza kujya n'indi kipe muza kwemerera, ndifuza ikipe ya Arsenal. Zoris uyu muhungu w'umugereki ariko akaba akina mu gihugu cy'Ububiligi mu ikipe ya Club Brugge, Arsenal iramwifuza cyane ndetse birasa naho iyi deal iri open cyane kugira ngo irangire. Zoris rero yamaze kuba yatangaza yuko nta yindi kipe yifuza kuba yajoyininga, arifuza ikipe ya Arsenal de Gunners. Uyu muhungu kuri miliyoni 35 z'amapawundi nizo zigomba kumusohora muri iyi kipe, ngo twabigarutseho mu kiganiro cyashize ku Muhuro Sports TV mwagikurikiye. Mwibutsa ko ahangaha turi kuri Arsenal Fans Media, naho uzajya usanga amakuru ya Arsenal. Nuko uyu muhungu n'ubundi still niwe top target wing w'ikipe ya Arsenal, kugira ngo Arsenal imuzane mbere yuko atekereza abandi bose, izabanze izane umuwinga kugira ngo niramuka izanye uyu nguyu wa miliyoni 35 ntago amakipe azayihenda ngo yumve ko afite ibifaranga byinshi. Nyine Arsenal ko ifite ibifaranga byinshi. Mwibutsa ko Arsenal miliyoni 300 nizigomba gushora ku isoko. Kugeza size ngizi Arsenal ntabwo nyine iragura umukinnyi uwo ari we wese, usibye amafaranga yishyuye Piro Inkapi. Nekiza ko ayo ngayo abari ku ruhande ntabwo nyine bayakora muri yayandi, ariko abari ku ruhande nayo muri Mercato y'ubushyize baba barabitse bakavuga tuzayishyura sezo irangiye. Undi nanone ni uwitwa Trossard wasohotse, amafaranga Trossard bamaze kuyakenyereraho barayabitse miliyoni 18. Zindi ebyiri zizaza nka Adoni zuzure 20, ndavuga ubwo bizaterwa nuko azagenda yitwara muri sezo. Rero Arsenal size ngizi tuvugana, Christos Zoris isaha iyo ariyo yose araza gukora move yerekeza mu ikipe ya Arsenal. Amaze gutangaza yuko nta yandi majwi ashaka kumva mu gutwi kwe atari uwitwa Andrea Berta, atari Mikel Arteta, atari ikipe ya Arsenal, Stan Kroenke ndetse na Joshua Kroenke. Arifuza ko ayo majwi, arifuza ko telefone zabo arizo zigomba kuba zajya gute zamuhamagara zimuvugisha. Christos Zoris ku myaka 24 akaba rero ari umuwinga w'umuhanga utsinda ibitego agatanga n'ama assist. Ntago ari umuhungu wiharira cyane imipira nkuko Arsenal yifuzaga Garnacho, ariko Garnacho afite ukuntu yiharira imipira ntago ajya pasa, niyo mpamvu ubona ko amakipe menshi agenda amwanga, ariko uyu nguyu warapasa cyane. So ruteze turebe kuri Christos Zoris uko deal iri buze kuba yarangira. Twerekeza ku witwa Julian Alvarez, deal nayo irimo gutigisa isoko ry'abakinnyi ku mugabane w'i Burayi. Murambabarira gatoya ntabwo najya kuri Julian Alvarez narababwira ku witwa Antonio Nusa. Uyu nguyu ni umuhungu ukina ikipe ya Leipzig, afite agaciro ka miliyoni 40 z'amayero. Ikipe ya Arsenal irifuza gutanga miliyoni 40 z'amayero nka offer igomba gutanga mu ikipe ya Leipzig kugira ngo babone uyu muhungu witwa Antonio Nusa. Birumvikana Arsenal irifuza abawinga bakiri batoya, niba ari kuri Christos Zoris kabiri kuri Antonio Nusa. Bombi ni abawinga babahanga ku buryo wazaje ukuramo ugashyiramo undi ukabona kabisa babica bigacika. Ku bwanje abawinga babiri nkubwiye, umuwinga nagerageje kureba pe nkamuhaga no witwa Antonio Nusa. Noneho uyu nguyu Christos Zoris we ndamwibuka Arsenal ikina na Club Brugge muri Champions League, namurebyeho gaceya, ndumva namurebye muri iyo mikino yonyine. Nyuma yaho ngenda muri iyi mikino ya pre-season mpamvu kugenda bakina nawe ubona ko ari abawinga beza nyine tu. Je kibazo nimo kubigiraho nuko ni experience baba bafite nyine ya Premier League, njo kibazo wenda bafiteho, akaba nayo mpamvu mvuga ati n'ubundi Arsenal bizarangira iguze umukinnyi uva mu gihugu cy'Ubwongereza ariko akina ku ruhande rw'ibumoso, aho benshi barimo guhuza kuri Marcus Rashford. Ariko size ngizi tuvugana, breaking news nuko uwitwa Antonio Nusa, umuhungu ukina ikipe y'igihugu ya Norvège, akina na Martin Odegaard mu ikipe y'igihugu. Akaba rero ari umuhungu ufite imibiri yombi, ntabwo yirabura, ntabwo ari umuzungu, nyine ari aho ari hagati. Miliyoni 40 z'amayero ngo nizo Arsenal ishaka kuba yatanga mu ikipe ya Leipzig kugira ngo babone uwitwa Antonio Nusa yerekeze mu ikipe ya Arsenal. Twerekeze kuri Julian Alvarez, Arsenal ndetse na Mikel Arteta, Andrea Berta bonyine niba bivugishije uwitwa Julian Alvarez. Bamuvugishije baravuga bati se muri Atletico Madrid hariyo iyihe mumeko. Alvarez arababwira ati icyifuzo cya Atletico Madrid ni ukuba mwakumvikana nayo ku giciro gifatika.
Alvarez aravuga ati ibyo byose ntabwo nabyinjiramo, bifite ababigenda babikurikirana, abagente ndabafite, atari ko njye ku bwanjye kumvikana namwe nta kibazo nambifitemo, n'ubundi mu Bwongereza ndahamenyereye ntarahabaye, ati no kuba naza mu ikipe ya Arsenal ntabwo ari ikibazo. Julian Alvarez impungenge afite ni kuri Victor Gyökeres. Muri ikipe ya Arsenal arabireba akavuga ati se nzaja muri Arsenal yo izemera kwicaza Victor Gyökeres? Ariko twaje tubibona muri iyi season aho Mikel Arteta yicazaga Victor akazana Kai Havertz, twaje tubibona bijyanye n'ico yifuza muri Kai. Bareba Julian Alvarez uburyo akina bakavuga bati twabatakisha ari abataka babiri, noneho no hagati mu kibuga tukaba twakinisha aba double pivot babiri, noneho ikipe ya Arsenal ikagira gute, ikareba uburyo yagira gute yakica amakipe. So ukibaza ngo ese Julian Alvarez mu ikipe ya Arsenal byashoboka ko Arsenal yamukinisha na Victor Gyökeres? Ariko tubihuza nuko uwitwa Victor Gyökeres ndetse na Mikel Arteta even na Andrea Berta barimo kureba uburyo baganiriza impande zombi bakaba bakora swap deal. Noneho ubu ngubu ni Arsenal byinjiyemo ku kijyanye na swap deal. Arsenal byinjiyemo kuko nabwo yatunga bataka babiri, bibaye ari ugutunga Julian Alvarez yamutunga Victor Gyökeres agasohoka, cyangwa se bibaye ari ugumana Victor Gyökeres Julian Alvarez bakamureka. Ikibazo rero mu ikipe ya Arsenal cyari ni iki ngiki, baravuga bati Arsenal kuba yatunga Julian Alvarez na Victor Gyökeres icyarimwe ntago byakunda, kandi nanone bakavuga bati kugumana Victor Gyökeres byatuma dukora transfer iri force yo kuzana Morgan Rogers, kuko baramana ngo Victor Gyökeres we yakenera umuntu nka Morgan Rogers kugira ngo nyine abe yatsinda ibyo bitego, abe nyine yabona ubwinyagamburiro, yakenera umuntu nka Morgan Rogers. Noneho bakavuga bati none se Morgan Rogers ya miliyoni 130 na Julian Alvarez bivuga yuko miliyoni 100 twamubona, atahubwo si byaruta tukazana Julian Alvarez none Victor Gyökeres twamarekura, kuko ngo kuzana Julian Alvarez we ngo uburyo Arsenal yubakitse uyu munsi ngo yafitinga neza mu ikipe ya Arsenal kurusha uko bakenera undi mukinnyi nka Morgan Rogers. Aho ngo rero balance ahantu ihagaze, ahantu ihengamiye ni kuri Morgan Rogers kujoininga ikipe ya Arsenal, Victor Gyökeres akahaguma, cyangwa se deal igapfa bakabazana Julian Alvarez. Nibyo ngibyo neceza ari gucyo byakagombye kuba bigenda.